Salibonani mthakazi omuhle okhulumayo nguMike Hobe umsakazi wase Studio 7 ozabe phatha uhlelo The Connection lamhlanje ngo8 ntambama. Nginxusa wonke umuntu ongesakhulayo ukuthi angene kuhlelo lamhlanje madoda. Kuqhakathekile ukuthi singene sonke sixoxisane lamhlanje kuhlelo. Sabe siphatha udaba mayelana ngotshintsho osewenzekile elizweni lethu eZimbabwe, hathi kwezombusazwe kuphela kodwa sikhangelela ukuxoxisana ngezenotho. Na ngumnumzana uPatrick Chinamasa uthi ukhangelele ukuthi ibudget yakhe inga-approve kwakuzabe kule bhanga elikhangelele ukuthuthukisa abontanga kwezobhuzimusi. Imali izabe khona madoda bafethu ngenani kuhlelo lisitshela ukuthi njengabasakhulayo kumele siyenzeni ukuze sizithuthukise kwezombusazwe kwezebhizimusi njalo indlela ezinenge esijiyeneyo. Nxa ufuna ukungena kuhlelo bhala inombolo phansi ezansi la ku comment section siza kuthinta lamhlanje ngo8 ntambama. Otherwise madoda masidibane khona ukhasi lethu VOA Ndebele ngo8 ntambama. Sharp.